kažem da često ima baš takvi, ne samo u opštini. Godine, dok se finalizacija svih radova u svim fazama celog grada očekuje tek 8 do 21, subotom od 8 do 20 i nedeljom od 9 do 17 časova. Sve na jednom mestu. Dobrodošli. Učinite svaki kilometar vožnje bezbednijim, ekonomičnijim i zabavnijim uz nas. Autoškola RM+. Misteriozni paket od svog bliskog prijatelja Maksa, koji sadrži gomilu novca i pismo sa detaljnim šokantnim planom. I Cev i Maks su bili zatvoreni. Ima šanse i mislim da Osečina ima sjajan potencijal i kada je u pitanju poljoprivreda. Ovaj strani investitor da ulaže u banju. Pa dobro.